Doa ucapan syukur Yunus, pasal 2 ayat 1 sampai 10. Dalam parut waktu Yunus berdoa lawan Allah Tuhannya. Ujarnya, Ya Allah, dalam kangalihan ulun berdoa lawan pian, lalu pian mengabulkan doa ulun. Matan kangalihan ulun minta tolong, permintaan ulun pian kabulakan. Ka laut nang paling dalam, pian timbai sampai ke dasar lautan. Ulun dihanyutakan banyu nang daras, galombang nang dikirim pian mahampas ulun. Di dalam hati ulun berpikir, ulun sudah disuruh berjauh matan hadapan pian. Tagal ulun cagar, kawa lagi melihat bait Allah nang suci. Banyu laut naik sampai ke muntung ulun. Lautan luas managuk awak ulun. Kumpai laut malilit kepala ulun. Ulun tinggalam di banyu laut nang paling bawah di dasar gunung-gunung. Pangrasa ulun lawangnya tak kunci selawasan di belakang ulun. Lalu ulun dinaikakan pian matan dasar laut. Ya Allah, ya Tuhan ulun. Pas ulun lapah kauyuhan, ulun keganangan lawan pian. Ulun minta tolong lawan pian. Maka sampai permintaan ulun lawan pian ke dalam bait pian nang suci. Bubuhan penyembah berhala nang sia-sia menolak rahmat Allah, nang mengasihi bubuhannya lawan setia. Tagal ulun ipang nang hendak mengucapkan syukur lawan pian, wan hendak melaksanakan korban lawan pian. Segala janji ulun lawan pian hendak ulun laksanakan. Pian jua nang menyelamatakan. lalu Allah menyuruh waktu maluak Yunus ke darat. Lalu diluakakannya Yunus tu